Zdravo, ja sam Ana, a ovo je moj muž Tarik. Za vas koji nas ne znate, dobrodošli, a za vas koji nas već znate, dobrodošli nazad. Ovog puta vodim vas sa nama na jedno vikend putovanje u Budimpeštu. Zbog viznog režima za državljanje Turske, ovakva spontana putovanja su nam malo komplikovanija, pa smo čim smo dobili vizu odlučili da je maksimalno iskoristimo. Krenuli smo u petak uveče i prenoćili u Subotici kako bismo izbjegli gužvu na granici i imali ceo vikend pred sobom. Odseli smo u Buda Part delu grada i iako nije baš sam centar, svuda smo vrlo lako stizali javnim prevozom, a našu subotu započinjemo kod mosta Slobode, onog prepoznatljivog zelenog mosta sa kog se pruža prelep pogled na grad. Kada pređete most Slobode peške, odmah sa desne strane nalazi se velika gradska pijaca, pa smo naravno morali da uđemo i vidimo šta sve imaju. Unutra možete pronaći stvarno svašta od voća, povrća i lokalnih proizvoda do suvenira i tradicionalne hrane. Tariku je do duše falilo malo one živosti koju imaju pijace u Turskoj, pa je odlučio da sam napravi atmosferu i počeo da imitira kako tamo prodavci dozivaju mušterije. Gel bak ne istiyor anlamıyorum. Ne oldu abi? İstemiyorum almak. Ya söyle ya. Sve u svemu ovu pijacu možete i preskočite. Nama iskreno nije bilo ništa posebno i ne bih je stavila među mesta koja obavezno morate da posjetite. Zatim smo nastavili šetnju čuvenom Vaci ulicom, gde možete pronaći veliki broj prodavnica, kafića i restorana. Mi smo prolazili dosta rano, pa je većina lokala još bila zatvorena, ali uglavnom sve počinje da radi oko 10-11 sati. Ova ulica vas vodi pravo ka bazilici Svetog Stjepana, a ono što mi se posebno dopalo jeste što Budimpešta bukvalno na svakom koraku ima prelepe prizore, tako da ako planirate da grad istražujete peške, definitivno spremite udobne patike, bit će vam potrebne. Bazilika Svetog Stjepana je definitivno nešto morate da vidite. Ceo trg i prostor oko bazilike deluju kao jedan od glavnih centara grada. Mi smo zatim skrenuli u jednu sporednu ulicu i otišli u Artizan pekaru na doček i ovo je stvarno čista preporuka od nas. Svi su bili izuzetno ljubazni, a peciva su bila vruća, sveža i baš hrskava. Možete da sednete napolju, dočekujete na miru i popijete kafu. Mi smo za 3 peciva platili otprilike 12 evra, što nam je za kvalitet i ceo doživljaj bilo sasvim ok. Zatim smo u istoj ulici kada se krene ka bazilici Svetog Stjepana svratili u poznatu poslastičarnicu gde prave sladoled u obliku cveta, tačnije ruže. Možete da birate različite ukuse i veličine, a ovo je definitivno jedno od onih baš instagramičnih mesta. Što se nas tiče, usluga nije bila ništa posebno ljubazna. Osoblje u Artizan pekari nam je ostavilo mnogo bolje utisak, tako da ako želite napraviti neku cool fotografiju, uzmite sladoled zbog izgleda. Ali što se samo ukusa tiče, nama nije bio ništa posebno i ne bih rekla da je ovo mesto koje morate da posjetite. Posle smo se vratili malo u hotel da odmorimo, presvukli se i nastavili našu turu. Sljedeća stanica bio je Ribarski bastion, a moja preporuka je da ovdje dođete predveče. Tada možete da uhvatite prelep pogled na parlament, a kada sunce zađe, upale se svetla, pogled na grad je stvarno poseban. U okolini imate i nekoliko kafića, kao i Starbucks. Mi smo konkretno otišli u Panorama kafe koji se nalazi sa strane, ima malu terasu. Ako uspete uhvatite mesto odavde, možete da napravite baš prelepe fotografije sa pogledom na grad i parlament. Tako da ovo je definitivno jedna od mojih malih preporuka. Javni prevoz je jako jednostavan za korišćenje. Sve što vam treba je Budapest Go aplikacija preko koje možete da kupite kartu. Mi smo kupili kartu za 24 sata, a kada je istekla jednostavno smo kupili još jednu za naredne 24 sata. Zatim smo otišli u Retro Langos da probamo tradicionalni mađarski langoš. To vam je nešto kao velika mekika ili uštipak. A mi smo uzeli verziju sa sirom i pavlakom. Meni je ovo bilo preukusno i baš moj tip hrane, tako da mi je baš drago što smo ga probali. Ovo mesto smo izabrali jer smo gledali Google recenzije i tražili gde je najbolje ocenjen langoš. Uz to smo popili pivo, ocene su sasvim normalne za ovo turističko mesto, tako da ako ste prvi put u Budimpešti, langoš definitivno treba da probate. Nedelju započinjemo u Parizi Passage hotelu, tačnije u njihovom restoranu, gde smo otišli na doček. Ovo je stari hotel sa stvarno prelepom arhitekturom i interijerom, tako da samo mesto definitivno vredi videti. Međutim, osoblje nam nije bilo nešto posebno ljubazno.
ljubazno. A smestili su nas u deo kafića gde čak nije bio ni adekvatan pribor za doček iz restorana. Tako da ovo nije baš moja najveća preporuka kada je u pitanju hrana i usluga, ali sam svakako želela da dođem, vidim i kako izgleda unutra i napravim nekoliko lepih fotografija i videa. Pre nego što smo stigli do Weidenhart dvorca, prošli smo kroz čuveni trg heroja, jedan od najpoznatijih trgova u gradu. U centru se nalazi milenijumski spomenik sa ogromnim stubom na čijem vrhu je Arhanđel Gavrilo, a oko njega su statue važnih ličnosti iz mađarske istorije. Odavde smo nastavili pravo ka gradskom parku i Weidenhart dvorcu, gde smo planirali da provedemo veći deo dana. Zatim smo stigli do Weidenhart dvorca, koji je baš zanimljiv zato što na jednom mestu kombinuje čak 4 različita arhitektonska stila: romanski, gotički, renesansni i barokni. Napravljen je tako da predstavlja gotovo 1000 godina mađarske arhitekture. Svaki deo izgleda kao da pripada nekom drugom periodu. Mi ovog puta nismo ulazili unutra, već smo samo prošetali oko dvorca, pogledali ga s polja, napravili nekoliko snimaka i nastavili dalje kroz veliki gradski park. Ovdje imate i balon balon koji se podiže čak do 150 metara iznad zemlje, pa iz njega možete da vidite panoramu celog grada iz potpuno drugačije perspektive. Mi ga ovog puta nismo probali, ali definitivno ostavljamo za sljedeći dolazak. Nakon toga smo nastavili dalje ka verovatno najpoznatijem kafiću u gradu, New York Cafe, koji se nalazi u okviru hotela Anantara, New York Palace, Budapest. Ovo je definitivno jedan od najlepših kafića na svetu. Otvoren je još 1894. godine i nekada je bio omiljeno mesto okupljanja pisaca, umetnika i novinara. A čak su se neke od najdragocenijih novina tog vremena uređivale upravo ovde. Interijer je stvarno nestvaran. Mermerni stubovi, ogromni lusteri, freske na plafonima i toliko detalja da bukvalno ne znate gdje prvo da gledate. Samo se pripremite na redove jer se ovdje često čeka dosta dugo, posebno tokom dana. Jeste skuplje od prosječnog kafića, ali iskreno nama je ovo vredilo svakog evra. Usluga je bila odlična, atmosfera posebna i za razliku od nekih drugih turističkih mesta, ovdje sam stvarno imala osjećaj da dobijete kompletan doživljaj. Po meni, ovo je jedno od onih mesta koje treba da vidite barem jednom u životu. Nakon toga smo se vratili malo u hotel, odmorili, presvukli i došli da vidimo parlament uživo. Stvarno, koliko god da ga vidite na slikama uživo, izgleda još impresivnije. Nalazi se tik uz Dunav, visok je 96 metara, dugo oko 265 metara i definitivno je jedan od simbola grada. Jedna važna informacija ako dolazite u narednom periodu, moguće je da parlament uveče nećete vidjeti osvetljen kao na svim onim poznatim fotografijama. Zbog trenutne energetske situacije, velike suše, dekorativna rasveta na parlamentu i još nekim znamenitostima je ugašena radi štednje električne energije. I to je nešto što smo generalno primetili tokom boravka. Vidi se da se grad trenutno suočava sa posljedicama ogromnih vrućina i suše i da ozbiljno pokušavaju da uvedu mere štednje vode i električne energije. Posle toga smo samo šetali gradom, uživali u posljednjim satima i pravili neke naše posebne uspomene. Pre nego što smo se polako oprostili od Budimpešte, ali naše putovanje se ovdje ne završava. Sljedeća stanica je Zagreb, a nakon toga nastavljamo ka Italiji i zato ostanite sa nama. A ako vam se ovaj video dopao, lajkujte, komentarišite i zapratite me da ne propustite ostatak našeg putovanja.